नमस्कार मु श्याम सुंदर ह्यूमन राइट्स यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। आज एक विशेष प्रसंग रे कथा हवा ताहा हेउछि प्रशासन द्वारा निष्पेषित एवं हैरान हरकत होई किभଳି भावरे जड़े युवक भिन्नक्षम युवक इच्छा मृत्यु इच्छा करी माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखि तांकर इच्छा मृत्यु पई पत्र लिखिचंती एवं तांको जीवन रे आ किछि आवश्यकता नाही अनुभव करी इच्छा मृत्यु को आदरिचंती। शेष रे काहेकि इच्छा मृत्यु को से आदरले ताहा वर्तमान आमे घटनार पृष्ठभूमि को जिबा। से घटनार पृष्ठभूमि रे जहाँ जना पड़ुची प्रशासन द्वारा प्रतारित निष्पेषित अवहेलित होई से शेष रे इच्छा मृत्यु आदर नहीं जहाँकि राष्ट्रपति की पत्र माध्यम लिखिं अनुमति आसिले हुए तो से इच्छा मृत्यु करेंगे। ता पूर्वर आमे से विषय आलोचना करवा से कहीं से युवक इच्छा मृत्यु को आदर नेले। घटनार पृष्ठभूमि को आमे जिबा। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक आउरी पंचायत राकेश कुमार दास से दीर्घ दिन तले धार कर्ज करी एक फार्म हाउस स्टार्ट करथिले एवं से फार्म हाउस रे लक्षाधिक टका खर्च करथिले। 70% कार्य सरी जाइथिला सरी जिबा बेले कार्य चालुथिबा बेले से बिंझारपुर ब्लॉक रो अतिरिक्त तहसीलदार महोदय ताको काम को बंद करथिले। युवक जनक से राकेश कुमार दास जी भिन्नक्षम आ पूर्व से चाकरी करथिले। चाकरी रे तांकर गोटे आखि खराब हो जा फल से चाकरी छाड़देले। तथापि भिन्नक्षम होगा पर मध्य से निजको अक्षम मन न करी निजको प्रतिष्ठित करने भरण पोषण निज परिवार को चलैया से सब गोटे कुकुड़ा फार्म करने चेष्टा करुवा बेले प्रशासन द्वारा बहुत क्षति सही एवं प्रशासन तांको उपरे लोलुप दृष्टि पड़ी जहाँकि काम को बंद करिछि। एहा द्वारा से इच्छा मृत्यु प्रकाश करी इच्छा करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को चिठी लिखिथिले एवं काम चालुथिला बेले से प्राय धार कर्ज करी 70% कार्य करथिले सरी जाइथिले एवं सेठी बिंझारपुर जे रहिले एडिशनल तहसीलदार से काम को बंद करथिले। पर मध्य से जाजपुर जिलार जे एडिशनल कलेक्टर ता काम को बंद करचंदी। से कहले जे काहे बंद करछ कोन पई मोर असुविधा आइछि ना नाही आ कोन तमर पोल्यूशन होउछि ना कोन पोल्यूशन होउछि ना ठीक अछि। तापर से राकेश कुमार जे करथिले फार्म हाउस करथिले से माने फार्म हाउस करिया पे जो गाइडलाइन अछि गवर्नमेंट से गाइडलाइन देखले जे एठी पोल्यूशन सेमति किछि कुकुड़ा फार्म किछि गाइडलाइन नाही तेनु से तांकर कार्य को करथिला बेले एडिशनल तहसीलदार एवं कलेक्टर द्वारा ये काम को बंद करा जाइछि एवं 70 भाग कार्य मध्य सरी 2600 स्क्वायर फुट से करथिले। जदि से तांको एई सब एडिशनल कलेक्टर एवं अतिरिक्त तहसीलदार बिंझारपुर काम को बंद करछन जदि तांकर ए जो लॉसटा हला लॉसटा ताको के दबो से तांको परिवार प्रतिपोषण करुथिले। मु एठी एई चैनल माध्यम रे कहूची तहसीलदार को एडिशनल तहसीलदार को कहूची एडिशनल कलेक्टर को जाजपुर कलेक्टर को मध्य कहूची जे तांको काम काहे बंद करचंती। जाजपुर जिल्ला रे आउ कोनसी जगह रे पोल्यूशन होउनी कल कारखाना इंडस्ट्री ने सेठी पोल्यूशन होउनी केवल कुकुड़ा फार्म करते जने भिन्नक्षम व्यक्ति ताको आपण काम को बंद करचंती काहे आपण बंद करचंती। एठी आपणकर ह्यूमन राइट्स रो भायोलेशन होउची। जने गणतांत्रिक राष्ट्र रे जने बंचिबार अधिकार अछि रोजगार करिवार अधिकार अछि तेणु हमको संविधान बंचिबार अधिकार देइछि कहिबार अधिकार देइछि रोजगार करिवार अधिकार देइछि। एठी ह्यूमन राइट्स भायोलेशन होउछि। तेणु राइट्स टू लिव राइट्स टू अर्निंग राइट्स टू स्पीक ये सब जिन जो भायोलेशन होउछि मु आपन को ए मीडिया माध्यम रे जे अछंती बिंझारपुर ब्लॉक रो जो अतिरिक्त तहसीलदार अछंती तांको एठू मीडिया माध्यम रे आपन को सूचई दउछि रिक्वेस्ट करूछि एवं मध्य आपन को सचेतन करूछि जदि यार पुनर्विचार न होई
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚଲାନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚଲେଇବାକୁ ପରମିଶନ ନ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବ ସିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଏଠି କୌଣସି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ଆଜି ଯଦି ସେ ପିଲା ମରିଯିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ ତା ପରିବାରକୁ ଆପଣ ପୋଷିବେନି ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ସିଆଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାଉଛି ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆମମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ କିଏ କୌଣସି ଏକୁଟିଆ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କଳକାରଖାନାଟି ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆପଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର କରିକି ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ହେଇଛି ଧାର କରିଦେଇଛି ସେ ସୁଝିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ନ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ नमस्कार मु श्याम सुंदर ह्यूमन राइट्स यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची आज एक विशेष प्रसंग रे कथा हवा ताहा हेउछि प्रशासन द्वारा निष्पेषित एवं हैरान हरकत हो किभଳି भावरे जड़े युवक भिन्नक्षम युवक इच्छा मृत्यु इच्छा करी माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखि तांकर इच्छा मृत्यु पत्र लिखिंट एवं तांको जीवन रे आउ किछि आवश्यकता नहीं अनुभव करी इच्छा मृत्यु को आदरिचंदी शेष रे कहीं इच्छा मृत्यु को से आदरले ताहा वर्तमान आमे घटनार पृष्ठभूमि को जीवा से घटनार पृष्ठभूमि रे जहाँ जना पड़ुची प्रशासन द्वारा प्रतारित निष्पेषित अवहेलित होई से शेष रे इच्छा मृत्यु आदर नहीं जहाँकि राष्ट्रपति की पत्र माध्यम लिखिं अनुमति आसिले हुए तो से इच्छा मृत्यु करेंगे ता पूर्वर आमे से विषय आलोचना करवा से कहीं से युवक इच्छा मृत्यु को आदर नेले घटनार पृष्ठभूमि को आमे जीवा जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक आउरी पंचायत राकेश कुमार दास से दीर्घ दिन तले धार कर्ज करी एक फार्म हाउस स्टार्ट करथिले एवं से फार्म हाउस रे लक्षाधिक टका खर्च करथिले 70% कार्य सरी जाइथिला बेले कार्य चालुथिबा बेले से बिंझारपुर ब्लॉक रो अतिरिक्त तहसीलदार महोदय ताको काम को बंद करथिले युवक जनक से राकेश कुमार दास जी भिन्नक्षम आ पूर्व से चाकरी करथिले चाकरी रे तांकर गोटे आखि खराब हो जावा फल से चाकरी छाड़देले तथापि भिन्नक्षम होगा पर मध्य से निजको अक्षम मन न करी निजको प्रतिष्ठित करने भरण पोषण निज परिवार को चलैया से सब गोटे कुकुड़ा फार्म करने चेष्टा करुवा बेले प्रशासन द्वारा बहुत क्षति सही एवं प्रशासन तांको उपरे लोलुप दृष्टि पड़ी जहाँकि काम को बंद करी द्वारा से इच्छा मृत्यु प्रकाश करी इच्छा करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को चिठी लिखिथिले
ଏବଂ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ ଧାର କର୍ଜ କରି 70% କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବିଞ୍ଜାରପୁର ଯେ ରହିଲେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଆଡିସନାଲ କଲେକ୍ଟର ତା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ତମର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ରାକେଶ କୁମାର ଯେ କରୁଥିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ ସେମିତି କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 70% କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। 2600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡିସନାଲ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିଞ୍ଜାରପୁର ତାଙ୍କ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲସ୍ଟା ହେଲା, ଲସ୍ଟା ତାକୁ କିଏ ଦେବ? ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଡିସନାଲ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଜପୁରର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉନି, କଳକାରଖାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସେଠି ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉନି, କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଦେବେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ଭାଓଲେସନ ହେଉଛି। ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି, କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଭାଓଲେସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍, ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଇୟର୍ନିଂ, ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଞ୍ଜାରପୁରର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଯଦି ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଚଲାନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚଲେଇବାକୁ ପରମିଶନ ନ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ସର, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ହେବ। ସିଏ ଆଡିସନାଲ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜି ଯଦି ସେ ପିଲା ମରିଯିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ତା ପରିବାରକୁ ଆପଣ ପୋଷିବେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ସିଆଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାଉଛି। ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଆମମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? କୌଣସି ଏକୁଟିଆ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ନା? କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି? କଳକାରଖାନାଟି ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆପଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର କରିକି ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ହେଇଛି, ଧାର କରିଦେଇଛି, ସେ ସୁଝିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ନ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।